ahabwa parishe ya Kijucuzo umwishaze rya Kabura abikiriza mu Kristo bashabirwe kutomu nkora ibiragiro bya Mukama omukubera abandi eky'okureeberaho. Ebigambirwe omumisa yo kujaguza Pasika izobe ryanyu mwebazyo okufa kwebyo ebyawagulu byatuyigiriza tusobole naffe olumu okuva mu nsi muno tuzuukire naddala nga tukolera bulungi abantu, tetunyigiriza abantu bannaffe, tetutulugunya abantu bannaffe ng'abo abatulugunya Kristo, naye tukolere bulungi abantu bonna mu nsi muno. Omuganda makuru okuruga mu kanisa ya Abundant Ministries omuri Nyamiyonga Kabura okwe abikiriza bashabirwe okwegeka amasiko gabo ahari Yesu. Abana bwe bahigwa kuba entumwa nungi no kusherura entama ezabuzire. Yesu n'abatuma abo 12 yes n'ababulirira ng'agamba nti temugendanga mu makubo g'abamawanga so temuyingiranga mu bibuga by'Abasamaliya. Gasha kwa Sande K. William.